Dobrodošli u Android tutoriale. Danas ću vam pokazati kako da uradite backup svog uređaja iz recovery-a ukoliko želite da sačuvate neki ROM koji trenutno koristite ili plašite se da nešto ne zeznete instalacijom nekog novog, pa hoćete da uradite backup svih svojih podataka i kompletnog ROM-a. To ćete uraditi. Za to morate imati root. Znači mora vaš uređaj da bude rootovan da biste to uradili. Prvo što treba da uradite je da ugasite svoj telefon. Gde god da skinete neki ROM za bilo koji telefon, svi će savjetovati, oni koji su napravili taj ROM savjetovat će vam da pre instalacije tog ROM-a uradite takozvani N-Android ili Nandroid backup, kako god želite, a ja ću sada vam pokažem kako se to radi. Znači treba da uđete u recovery, pojačavanje, otključavanje, zaključavanje i home taster zajedno dok se ne pojavi logo. Kad se pojavi pustite i sačekate da uđe u recovery. Evo ga, Field Touch Recovery. Ono što treba da uradite je da uđete na Backup and Restore. Evo, imate mogućnost da uradite backup, evo vidite prvo je backup na SD karticu, da vratite backup sa SD kartice, da obrišete backup sa SD kartice, da uradite custom backup na SD karticu, custom restore, custom povratak sa SD kartice i da sve to isto uradite na SD karticu 1, odnosno na ovo prvo je bilo na internu memoriju telefona, ovo drugo je na SD karticu, odnosno na eksternu memoriju vašeg telefona. Ja ću sad da uradim jedan čist backup na SD karticu 1, odnosno na eksternu memoriju. Evo ovo. Evo ga, krenuo je postupak. Evo vidite, slobodan prostor je 7238 MB, odnosno 7 GB, potrebno je 1937 MB za ovaj ROM. Negde će biti potrebno više, negde će biti potrebno manje, ali za ovaj ROM je potrebno skoro 2 GB. To je toliko iz tog razloga što ovim backupom backupujete sve aplikacije koje imate na svom telefonu. Backupujete i podatke aplikacija, znači bit će sačuvani čak i razgovori odnosno konverzacije iz Vibera, konverzacije iz Whatsappa, šta god da imate, znači što god imate vezano za aplikaciju, sva podešavanja aplikacije će biti sačuvana sve u ova 2 GB koliko je potrebno za instalaciju, za backup ovog ROM-a. Ja ću sad da preskočim ovaj deo dok se backup radi, pa ćemo da se čujemo posle kad se backup završi i napisat ću vam tu negde ću napisati koliko je backup trajao. Evo, upravo se završio proces. Evo, backup time 10 minuta i 20 sekundi, znači ne moram da pišem ništa. Sve piše na ekranu, press any key to continue. I evo ga, znači sad smo backupovali smo naš uređaj, odnosno one važne stvari sa našeg uređaja. Sad ću ga isključiti i pokazati vam samo gde se nalazi fajl koji ste napravili. Znači gde ćete ga tražiti, odakle ga možete gde ga možete naći i odakle ga možete prebaciti na neku drugu lokaciju ako vam tu ne odgovara iz nekog razloga. Evo sad ću da vam pokažem gde se nalazi
fajl koji smo sada napravili. Znači ići ćemo na SD karticu i Clockwork mod, backup i tu je. Evo ga, to je taj fajl. Vidite. Znači SD kartica i Clockwork mod. Eto ljudi, to bi bilo to. Hvala vam što ste gledali. Sada znate kako da napravite kompletan, potpuni backup svog telefona. Preporučujem kao i svi programeri da pre svake instalacije nekog custom ROM-a uradite ovakav backup, jer onda možete da vratite uređaj u prethodno stanje, možete da ga rehabilitujete, da se tako izrazim, ukoliko mu se nešto desi. Hvala vam što ste gledali i vidimo se u nekom od narednih klipova. Do tada, ćao, ćao!